Zavičajno udruženje Kruševo brdo ima za cilj očuvanje i njegovanje narodnih običaja Kruševa brda i Republike Srpske. Ovo udruženje su osnovali mahom ljudi koji su porijeklom iz Kruševa brda, ali su za vrijeme rata ili neposredno poslije rata otišli u Vojvodinu. Tradicionalno okupljanje ljudi porijeklom iz ovog kraja održava se u kontinuitetu od 2010. godine i svaki put okuplja najbolje izvorne pjevačke grupe i muzičare na tradicionalnim instrumentima. Redovni gosti su izvođači iz Republike Srpske. Njihovo okupljanje nije samo sviranje i pjevanje, jer se na njemu i predstavlja originalna narodna nošnja karakteristična za Kruševo brdo. Pored toga, redovno se posjetiocima predstavljaju proizvođači koji se bave starim zanatima, kao što su izrada narodnih nošnji, izrađivači narodnih instrumenata koji se prave od drveta i karakteristični su za ovaj kraj, kao što su šargija i frula dvojnica. Na izuzetno posjećenim druženjima mogu se vidjeti narodne igre iz Kruševa brda, tradicionalna jela koja se služe također iz spomenutog kraja. Očuvanje običaja i tradicije koju je neophodno prenijeti na mlade uz originalne pjesme i igre iz Kruševa brda osnovni je moto ovog zavičajnog udruženja. Prijateljstvo sa opštinom Kotor Varoš je dodatno učvršćeno prošle godine, a bit će nastavljeno u vremenu koje je pred nama na obostrano zadovoljstvo.